Prijatelji, jeste spremni? Možemo. Priprema pozor sad. I moram reći da sam neposredno uoči utakmice 24 sata na splitskom stadionu vašim kolegama novinarima rekao da se ne sjećam tako toplog dočeka kao što nam je priredio Hajduk. U loži Hajduka, kad se dešava intervencija policije prema Dinamovim navijačima, iza mene sjedi, ali u tom trenutku stoji gospodin Klarić i kaže: ubi bandu, satri gamad. A ja se dižem, ne mogavši slušati te njegove zahtjeve prema Bad Blue Boysima, okrećem se i kažem: Mirko, pa jesi li poludio, šta ti je? A on u tom momentu doista punim volejom hoće mene pogoditi. Ali su ga dva prijatelja, jedan ga je vukao ovako, drugi ga je vukao s druge strane, a ja sam se izmaknuo. To je sve bilo 2 metra od Peroša i Kureta. Prekršaj Jurice Buljata na Mandžukiću je direktni crveni karton. Prekršaj Andrića na Kovaču je 100% žuti karton koji je isključujući crveni, jer je Andrić već imao tada žuti. Naguravanje Buljata i Lovrena je sankcionirano samo žutim kartonom za Lovrena i to mu je bio uvjet i uzrok isključujućeg kartona na kraju utakmice. Ali prije nego što dođemo na taj najzanimljiviji detalj, znači 11-terca, vidi da će se to dogoditi i čovjek radi rotaciju tijela. Radi znači ovu rotaciju tijela. Naravno oni koji žele srušiti Dinamo i mene, naravno sada likuju, jer ipak imaju dokaz za svoju tezu kako je gospodin Bebek časno sudio. Ma nemoj, molim te. Svi smo mi kreteni, jel da? 7 puta ne bi bilo toga, te dvojbene situacije da su oni igrali bez 2 frajera koji su trebali dobiti crvene kartone. Ja sam htio danas doći ovdje sa majicom, samo nisam imao vremena. Jer sam pazio da nokte odrežem, da brada bude fino izbrijana, da operem kosu, da obučem najbolje odijelo koje trenutno imam i cipele i donji veš da pred vas dođem uredan. Majicu sam htio obući i ja sam Vesna Balenović. Da poručim svima onima koji bi se usudili podmetnut nešto meni osobno ili nogometnom klubu Dinamo, da bi ja bio Vesna Balenović puta 10. I nije daleko od toga da ćete možda na svojim naslovnicama imati jedanput moje mrtvo tijelo. Nikad to nisam pričao, nikad nisam pričao o tim prijetnjama kojima sam izložen, ali moji najbliži znaju što im je činiti ako se dogodi to meni. Ako budete objavljivali naslovnicu da je Mamić priveden jer su mu našli nekoliko kilograma kokaina u gepeku. I u jednom i u drugom slučaju bi se radilo o podmetanju i o nasilnoj eliminaciji Zdravka Mamića sa scene. Zdravko Mamić dijeli Hrvatsku, kaže predsjednik Peroš. Hrvatsku ne dijele oni koji su to samo konstatirali, već Hrvatsku dijele oni koji su za sve to odgovorni. A kad je dijeljenje Hrvatske u pitanju, Zdravka Mamića u ponosnoj hrvatskoj odori hrvatskog vojnika. Nema fronte u kojoj Zdravko Mamić bilo na čelu Dinama, bilo sam nije došao sa kamionima hrane, kamionima odjeće, kamionima cigareta. Znači obradili smo Peroša i Klarića. Obradili smo Bebeka. E sada, šlag na kraju, gradonačelnik Kuret. Zatim mu čestitam što je grad Split pod njegovim vodstvom dodijelio koncesiju od 30 godina nogometnom klubu Hajduku
iz koje sve prihode na stadionu će crpiti nogometni klub Hajduk. Također mu čestitam dio parkirališta oko Poljuda pretvoriti u 2 nova nogometna igrališta. Bravo, gradonačelniče Kuret. Bravo! Tako se ljubi svoj klub. I ja da sam gradonačelnik, ja bi još 3 puta više napravio za moj Dinamo. A sada, ipak, ono što mu ne služi na čast. Kaže, gradonačelnik Splita koji je nazočio pres konferenciji jučer i niti jedan sudionik pres konferencije koji je tamo sjedio ispred NK Hajduka nije se posramio niti javno ispričao Samiru za rasističke ispade velikog dijela gledatelja u Splitu. To zamjerim gradonačelniku grada Splita. Naravno da mu zamjeram da se nije ispričao meni za pokušaj fizičkog napada na mene u loži Hajduka. Mahinalno. I da se sjetim mame nečije, gledajući u ekran, zašto nema opravdanja. Pa ja to znam bolje od svih vas, da je to nekulturno, da je to nepristojno. I ovim putem se ispričavam gospođi mami Blažičko. Ali radi istine moram obavijestiti hrvatsku javnost da dobivam stotine pisama, mailova u kojim ljudi ne mogu više čuti Blažička. Moram reći da bi se trebali pobrinuti oni koji mogu da pomognu Blažičku, jer njemu treba pomoć. I još jedna stvar, jer to je normalno, nakon što javna televizija, Hrvatska televizija, ne prenese ni jednu riječ sa moje pres konferencije u ponedjeljak, ali onda javnu televiziju, javni servis, zbog one moje prostote, iskoriste za pogrom na Zdravka Mamića. A ja uzmem mobitel i napišem poruku Ivici Blažičku. Možete biti sram, jer koristiš javni servis koji je i moj servis. I mučki udaraš s leđa. Ti si jedan bijednik. Ja sam tu face to face i ja obavještavam cijelu hrvatsku javnost o mojim postupcima, pa koji čak i nisu u redu. I sada nudim ne zaključak svima, nego zaključak moj i Dinamov. Mi smo odgovorni ljudi i tako se ponašamo. Odgovorno i prema našim simpatizerima, i prema našim navijačima, i prema cjelokupnoj hrvatskoj javnosti. Zato imamo obvezu boriti se protiv svih nepravilnosti i anomalija koje se pojavljuju u našem društvu. I na kraju ispričavam se mojoj vjeri, mojoj katoličkoj vjeri, mom dragom Bogu, što sam samo na 24 sata odložio jednu moju odluku, jedan moj prilog čišćenju mog duha i tijela. Od danas ja se ulazim u korizmu i do kraja korizme nemojte me ni pokušavati zvati, nemojte me tražiti komentar i ja za vrijeme korizme neću više ništa pričati i ništa komentirati. www.sportskenovosti.hr